laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. تماكي كم الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه تماكي ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. تماكي ثم يسلون أي يسكوك جنتادو نجيا إكون ننكي أن أفبتكم ka ɓernde makko ɓernde nden goongina ɗum ɗengal makko ngal e hoore muɗum ngal wowla ɗum, tere makko ɗen gollitira ɗum wonde Allahu tabaraka wa ta'ala khatama risalata o timminiri nelal ngal, wannidharata kañumma e jirtinande nden, wannubuwata e annabankaku ngon bi Muhammadin o timminiri ɗum nelaɗo Muhammad nabiyihi annabajo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فجعله كانكو الله تبارك وتعالى ودبي آخر المرسلين سكي تروجو إنلا ببدندان المأبك أرغل، ودبي بشيرا ويلتني ريبك كلا قلو قل جمؤي ناتي قل الجنة، ونذيرا جرتين ريبك كلا قلو قل جبني يوغل ييتي، وداعيا نوديب إلى الله فادك مكو كنكو الله أي أوديب نوديب فادك مكو بإذنه إدنغي مكو، وسراجا أوديب بيتلول غلتوة منيرا كندايب غلجلب. إلونو وفياك كو يوندري ينلال صلى الله عليه وآله وسلم. وكم بشيخ عليه رحمة الله كجنتقل فيه بيدو نلابي الله تبارك وتعالى كنمي أن باب مكو بن كنكو الله جل وعلا بيندي نريدون جنتقل فيه نلابي عليه الصلاة والسلام. وننون كفي جنتقل في ديدو دفت مكو كنكو الله تبارك وتعالى دي أتبني kamɓe cheikhon alayhi rahmatullah ɓe yondinori ɗum kadi jantagol ndeɗo qur'anare teddunde, sabu honɗum sabu tawde neɗɗo si tawi hawri o gomɗini ndeɗo qur'anare allahu tabaraka wa ta'ala kanko neɗɗanke on ko be o gomdina ɗeɗo defte ɗe tawata ko dendanigal ɗe allahu tabaraka wa ta'ala tippini ɗe. Si tawi neɗɗanke on gomdini ndeɗo qur'anare haray o gomdini ɗen ɗon defte ɗe dendanigal majje, o waɗi noon kañum ɗen ɗon defte e hoore muɗum jomi meɗen tabaraka wa ta'ala no janti fi majje ka qur'an, imma o janto inde goɗɗe e majje walla o janto fi majje kanko allahu tabaraka wa ta'ala hara ko jumla. En detti wana oɗo tawrata kanko allahu tabaraka wa ta'ala o jantike fi ndeɗo tawratare bismiha, ko wana non o janti kanko allahu jalla wa ala oɗo injila bismihi, o janti suhufu ibrahima e hoore muɗum ɗen ɗon kadi bismiha, o janti zabur nde o tippini nden e annabi dawuda nden non kadi bismi. idan
ɗeɗo defte wattude e ndeɗo qur'anare kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓangini o jantike inɗe majje o. amma ɗe defte luttuɗe ɗe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tippini e dow nelaɓe makko luttuɓe ɓen ɗen ɗon Allahu jalla wa ala o jantike jumlatan wono wiri non laqad arsalna rusulana bilbayinat wa anzalna ma'ahum alkitaba walmizana liyaquma annasu bilqisti o wi gomɗide menen men neli ɓeɗo nelaɓe amen men neliriɓe kamɓe ɓeɗo nelaɓe amen wondude e hujjaji ɓanguɗi e kawakeji mawnuɗi o wi wa anzalna men tippini ma'ahum wondude e maɓɓe kadi alkitab ismu jins ayi alkutub men tippini e dow maɓɓe defte ɗe tawata ko defte ɗuɗuɗe oɗo aya cheikh usaimin ɓe waɗi istinade e muɗum ɓe maaki wondema Allahu tabaraka wa ta'ala nelali nelaɗo hay e goto illa wa anzala alayhi kitaba so wana o tippinno e dow on ɗon nelaɗo deftere idan neɗɗo on si tawi hawri a gomɗini nde ɗo qur'anare teddude taba'an haray a gomɗini dendanigal defte ko Allahu azza wa jalla tippini ko waɗi kamɓe cheikh on ka jantagol fi al iman bi kutubillahi tabaraka wa ta'ala ɓe yondinori jantagol tun fi al iman bil qur'an ko wana noon ka ari ɗo fi al iman bi rusulihi tabaraka wa ta'ala ɓe yondinori jantagol tun al iman bi risalati wa nubuwati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sabu non honɗum kala neɗɗo mo tawata o gomɗini nelaɗon alayhi salatu wassalamu nabiyan wa rasula aray kanko neɗɗo on bi tabi'ati l hal o gomɗini ɓeɗa nelaɓe ɓe dendanigal maɓɓe ko waɗi noon gomɗinɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe la yufarriquna bayna ahadin min rusulillahi jalla wa ala kamɓe ɓe sendata hakkunde hay e goto e nelaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe wono ardi noon ka amana rasul wi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi menen men sendidirta hakkunde hay e goto e nelaɓe makko ɓen bal nu'minu bihim jami'an ɓen gomɗinaɓe ɓe dendagal maɓɓe waɗi jom meɗen tabaraka wa ta'ala tigi o longini ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalamu kañumma e ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe ɗeɗo mofte ne yahudu e nasara ɓe darinoɓe wi'i kunu hudan aw nasara tahtadu الله يقول بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ويقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إذن neɗɗo on si tawi hawri o gomɗini nelal nelaɗo alayhi salatu wassalam o kontama gomɗinɗo ngal wo si tawi hawri himo gomɗini nele ɓeya nelaɓe fo e annabankaku ɓeya annabaɓe ɓe dendangal maɓɓe ko waɗi kamɓe cheikh on ikhtasara bi dhikri nubuwati wa risalati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eɗen andi wonde man kadhaba wa kafara bi rasulin wahidin faqad kadhabahum jami'an wa kafara bihim jami'an kala fennuɗo annabajo goto walla nelaɗo goto o yeddi annabajo goto ma nelaɗo goto haray o yeddiɓe ɓe dendangal maɓɓe o fenniɓe ɓe fof ɗurati jomi mi wi'ay kadhabat qawmu nuhinil mursalin o wiya yimɓe annabi nuhu ɓen ɓe fenni nelaɓe ɓen fof no andale wonde ma ursila ilayhim illa rasul wahid nelaka e maɓɓe sina nelaɗo goto koɗo ɓadama kamɓe nelaɓe ɓen al imanu bihim ɗum ɗon ko hunde nde tawata la budda an yakuna bihim jami'an neɗɗo on si yeddi goto e maɓɓe kanko neɗɗanke on o wonay neɗɗo mo tata ko kefere idan se ndaari ɓe jantanike en fi al imanu billah kamɓe cheikh on e hoore maɓɓe ɓe jantanike en fi al imanu bi kutubillah ɓe jantanike en fi al imanu bil qadari ɓe jantanade en ɗo fi al imanu برسل الله تبارك وتعالى بهكو يدون في الإيمان باليوم الآخر إذا إهور مجي كان بشيخو نو بأرض مجي نونكو اختصارا بأرض سنتسكي أي يدون كلاب
ونبي ماكي وند ثم يسلو ختم الرسالة كان كنتلون قمدنا وند الله تبارك وتعالى وتمنيرين نلنجل والنذارة كان يما جرتنان والنبوة أن بنكاكو محمد نبيه النباج مكون صلى الله عليه وسلم عندي وند الله تبارك وتعالى ولأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام كان الله تبارك وتعالى ولي أول الرسل نوحا عليه الصلاة والسلام كان الله عز وجل ولي آخر الأنبياء والرسل محمدا صلى الله عليه وسلم معنى مولو أن باجو أرانو أنكو آدم عليه الصلاة والسلام فالجمين تبارك وتعالى ولي النبي آدم كم بوني أرانو أن بابه بلاد عليه الصلاة والسلام بلندن في آدم عليه الصلاة والسلام بماكي وند آدم كب نبي مكلم كب أن بابي الله تبارك وتعالى بالله عز وجل يوتي أمونه إذن كم بوني أول الأنبياء أما أول المرسلين هو النبي نوح عليه الصلاة والسلام جميل تبارك وتعالى وإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وي من دي من وحيني إمادا وانا من وحيني رنونون دونوه معنى مولو نبوة كنما رسالة من وحيني إماكم كصفة دونك دي من وحيني نوع نوح عليه الصلاة والسلام يقول سمين بماكي أردن آية وآية تندنو ووند النبي نوح عليه الصلاة والسلام كم بوني أول المرسلين نفس سين حديث الشفاعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنك صحيحين في من أروي بهوتي كأن نبي نوح عليه الصلاة والسلام في النبي نوح كفوي الله جومي مهن تبارك وتعالى أنيا وحق نتغورن نجيئك بمنطرة النبي نوح بي أنت أول رسول أرسل إلى الناس وأول نلادو أرانو نلاب بنفوفا دي يمببي أما سكي فروجو نلاب بن كنيم مي أنباب بن فو ومحمد عليه الصلاة والسلام كل رسول ونبي والأمر ليس بالعكس أنا أقول ليس كل نبي رسولا كلا نلادو كو أنباج وأنه نلاب بن نطوي مرتبة بول أنباج أما كلا أنباج ونا نلادو kala nelaɗo ko annabajo amma kala annabajo wana nelaɗo ɗo wodi woɓɓe goo ko ɓe annabaɓe tu martaba maɓɓe o hewta nelaɗo kala non heɓuɗo martaba nelal on ɗon déjà o heɓino martaba annabankako kermokoɓɓen ɓe yeddotiri ko honno woni ko sendi hakkunde nelaɗo kañum may annabajo woɓɓe karmokoɓɓe maaki wonde ko wiyete annabajo ko on mo tawata wahyu ari e makko kanko neɗɗanke on o waɗɗinaaka immagol yaha tawoya yimɓe ɓen nodda ɓe faade e diina allahu tabaraka wa taala ka on noon wahino ari e makko yeru yimɓe ɓe o wondi ɗon o waajotoɓe o tindinaɓe piiji moƴƴuɗi o haɗeɓe kadi piiji bonɗi kono amma immagol yaha noddoya yimɓe ɓe yoɓe arka diina ɗum ɗon o waɗɗinaaka e maki amma nelaɗo on ko on mo tawata kanko wahyi on tippike e makko himo waɗɗina kadi yawgol tawoya yimɓe ɓen nodda ɓe faade e diina allah azza wa jalla ana cheikh usaimin kamɓe ko niɓe maaki kadalika cheikh woɓɓe goo e karmo koɓɓe maaki wonde ko wiyete nelaɗo ko kala mo allahu tabaraka wa taala tippini deftere e hoore muɗum ko wiyete annabajo ko kala mo tawata deftere tippaaki e hoore makko o woni kanko neɗɗanke on ko deftere on nelaɗo mo tawata ko mo o hikkodiri ɗon ko deftere on non nde woni ko o waajorto ko wiyete nelaɗo e maaki ko kullu man unzila alayhi kitab amma annabi ko alladi lam ma anzala allahu tabaraka wa taala alayhi kitaban karmo koɓe goo maaki wonde ko wiyete arrasul ko alladi ursila bi shari'atin jadida
أما النبي الذي أرسل ليؤيد شريعة الرسول الذي قبله يعني كوبيتين لا ركو كلام تاتا ونيل داما شريعة كسو أما كوبيتين النباجو كو كلام تاتا أو إمنا ما هاجسي كونو كانكو نتنكي أنكو أو يميرا كو يوتيدين شريعة ونلا دو متواتا كو هدي دو مموهيكو نيريني إذا نماري كونغو دي إكرام كوب من جنتي في سن نرجو حق الرسول كلمة النبي الله تبارك وتعالى أتم من عليه الصلاة والسلام كان كجمر انتجي وبي وأن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله بي محمد عليه الصلاة والسلام كب رسول الله هو تلونك لكب خاتم النبيين وكم وني تيمو دي أن باب من بدن دنيغال مابbe ولو كم بشيخون ببانغينا نين قلنا له عليه الصلاة والسلام كبه جانتي لو ومده وكما فيه دي توتا أن باجو هاي غوتو أكاكا ديكو أكتيبه بماكي وند وختم بيا النبوة بمعنى أن بانكاكو كمي ونكو تمنيرا أن بانكاكو هابه ماكي لا نبي بعدي أن باجو على باوا هاي كبه لونتين نودون أن أنو علي بن أبي طالب رضي الله عنه مدينة فوندو كان بين الله عليه الصلاة والسلام بفوكتون تبوك فأتي علي بن أبي طالب بلونتين بمدينة كان بعلي بن أبي طالب بماكي يا رسول الله بماكي أتخلفني على النساء والصبيان ene onon on lontinaylan e hoore rewɓe kañumma e pay koye tun ɓako ɓen ɗon lutti ɗon gaynaɓe haaju ɓen fof yalti hokkitika jihaaji nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yii ɗum ɗon waywa si satti ali ibni abi talib ɓe fewti noon ali ibni abi talibin ɓe maaki ama tarda an takuna minni bimanzilati haruna min musa illa annahu la nabiya ba'di ɓe maaki a weltorta nde wonata e hedde an wano annabi haruna woniranno noon annabi musa ko woni tun annabajo hay e goto arata ɓawo ono hadis no jeeya e hadis jano mo shi'a arrawafida ɓe ɗetti subahaji maɓɓe ɗin ɓe joɗɗini e muɗum fi dallinorgol lontal ali ibni abi talib e inelano alayhi salatu wassalam ɓe make ni ali ibni abi talib أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ودون هولي أو سنة العدون على عدون هريكو علي بن أبي طالب تبينون go on ko honɗum addi sabu on hadis on no ardi noon ka sahihul bukhari ɗon hiɓe janti sabu on ko ɓa fokkitama yawgol ka jihadi tabuk worɓe gaynayɓe haajuɓe fop inni tawi noon nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yaata jihadi hay e wotiri illa wa huwa yastakhlifu fil madina kamɓe nelaɗo alayhi wa huwa naam yastakhlif fil madina ɓe yaata jihadi hay e wotiri sina ɓe lontina e madina goɗɗo jihadi badri ɓe lontinno gaswa uhud ɓe lontinno ko gasawatiji maɓɓe ɗi fop si ɓe fokkiti ɓe fokkiti senagol ɓe lontina e goɗɗo yonon ɓaɓe fokkiti ɗon ɓe lontini ali ibni abi talib radiallahu anhu kamɓe ali ibni abi talibin ɓe ndaari ɓe tawi ko rewɓe tun kañum may tawi koye ɓe accida e muɗum way wasi sattay e maɓɓe radiallahu anhu ɓe maaki nelaɗo on lontinelan e hoore koye ɗo fay koye ɓeɗo sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ka weltingol ali ɓe maaki ama tarda e a weltorta an takuna minni bi manzilati haruna min musa ɓe wonirantala wano annabi haruna e annabi musa annabi haruna wonirannono annabi musa tawi ko honto woni ɗon ko ali ibni abi talib nanditi e annabi haruna sengo nelaɗo alayhi salatu wassalam wano annabi haruna wonirannono annabi musa waɗi go'o no jeeya ko shi'a majjirakon par ce que sa memmini ɓe innete on ɗon hadis ko tindinowo wonde ko ali ibni abi talib haani lontade so nelaɗo on feƴƴini ɗon noon hakkunde annabi haruna e annabi musa ko annabi haruna taw attino feƴƴinde si annabi musa feƴƴinde imamu nawawi ɓe maaki e sharhugol maɓɓe kañum hadis on ɓe maaki annabi haruna feƴƴinno waɗi duuɓi 40 si annabi musa feƴƴine
idan ba annabi musa feƴƴini wana annabi haruna lontino annabi musa fi bani israil sakko wonati nelaɗo on feƴƴini o ali ibni abi talib radiallahu anhu lontuto nelaɗo alayhi salatu wassalam fi ummati on taw ko hollay ɗum wonde yaadaali annabi musa ba feƴƴini ko lontinoɓe e bani israila ko yusha ubun nun yusha ubun nun woni ko lontino ko wana noon kamɓe annabi haruna eɗen anndi ɓenɗon e hoore muɗum allahu tabaraka wa ta'ala wannoɓe annabaɓe o waɗi annabi musa annabaɓe joni noon ɓenɗon ɗiɗon noon ko annabaɓe noon kamɓe ɗiɗo ɓe nandi ɗon ko ɗoti nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe holli ali ibni abi talib wonde annabajo arata ɓaawo maɓɓe idan ɗon kadi ɓe luutondir joni ko honto kamɓe ali ibni abi talib radiallahu anhu ɓe nanditi e annabi harun fewno annabi musa fokkituno yawgol yewtiday allahu tabaraka wa ta'ala ɓe hendoyo tawrata on kamɓe annabi musa ɓe fewti annabi haruna ɓe maaki ukhlufni fi qawmi lontolanka yimɓe an haami ara joni noon ko annabi musa lontinnoɗon annabi haruna ha kamɓe annabi musa ɓe arti ko ɗum woni ko nelano alayhi salatu wassalam lontini ɗon ali ibni abi talib radiallahu anhu ha ɓe iwtika gaswa tabu tayle kadi ko atti ɗum ɓe lontinino ɗuɗuɓe ɓaawo ɗum kadi ɓe lontini ɗuɗuɓe to honto kadi ɓe nanditata koka sengo ɓattagol ka enɗam sengo ka enɗam hay ɗon kadi ɓe nandata mi'atan bi mi'a wannon hakkunde annabi musa kañum may annabi haruna ɓen ɗon ko ɓe nene gooto amma nelaɗon alayhi salatu wassalam e ali ibni abi talib radiallahu anhu ɓen ɗon ko ɓiɓɓe nene gootoɓe idan ko ɓe nandi ɗon kon fof ko lonto lammiɗo yaade nokkel kaari haa mi arta famike idan ɗum ɗon kadi ko hollay ɗum wonde annabajo ala ɓaawo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maagi fa ja'alahu kanko allahu o waɗi ɓe akhira almursalina sakkitoro nelaɓe ɓen ɓe dendagal maɓɓe bashiran o waɗi ɓe weltinayɓe kala gollowo ko moƴƴi naatugol aljanna wa nadiran jertinayɓe kala gollowo ko boni naatugol yiite wa da'iyan ila allahi o waɗi ɓe kadi noddayɓe faade ka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala bi idnihi e dunga e makko wa sirajan e fitilol mubinan e muniran jalbungol ɓangi ɗo jo meɗen tabaraka wa ta'ala wiya ayyuha nnabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wa da'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira allahu azza wa jalla o wi ya ayyuha nnabiyu ko ayyo annabajo ɗon naada nnabiya sallllahu alayhi wa sallama bismi nubuwa thumma athbata lahu risala o wi inna no menen arsalnaka men nelima shahidan ko a seedoytoɗo e dow ɗeɗo mofte maɗa wa mubashiran wa nadiran ko a weltinirowo kala gollowo ko moƴƴi naatugol aljanna jertinira kala gollowo ko boni naatugol yiite wa da'iyan ila allahi ko a mo tawata ko a noddowo faade ka allahu tabaraka wa ta'ala bi idnihi e dunga e makko wa sirajan ko a pitilol kadi muniran ɓangugol ana pitilol ko lampo mo tawata ko ɓangol ɗan nelaɗon alayhi salatu wassalam huwa bi nafsihi nur kamɓe hoore maɓɓe ko ɓe ndaygu woni ko allahu tabaraka wa ta'ala addani ɓe kala iwtirɗo ɓaawo maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam o yonnorayɓe haa o hewtoya ka aljannaji allahu jalla wa ala wa anzala alayhi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o tippini e dow maɓɓe kadi kitabahu lhakim nde deftere makko nde tawata ko ñeñande laɓɓina ayeje muɗum ɗum woni alqur'an allahu tabaraka wa ta'ala o tabintini e nokkeli hewdi ka qur'ana wonde ko kanko tippini nde inna anzalnahu fi laylati alqadr inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin nazzala alayka alkitaba o wi tanzilu lkitabi min allah e ko nandi e sifa ɗeɗo ayeje kanko allahu azza wa jalla o holli wonde ndeɗo qur'anare ko e morde ka makko
وشرح به دينه كنكو الله تبارك وتعالى وينيري نلال عليه الصلاة والسلام دينه القويمة دين مكو كتوتك فيوك كنكو تبارك وتعالى ونيل بحاجة وينيري بكم بتجتادو دينك ياجي نلال عليه الصلاة والسلام يتني نهاني يتني رجنون هادينا كنك يتي سي الله تبارك وتعالى نتبه كمكو وهدى به كنكو الله وفيوني لبكم بنلال عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم قلدو اللاول والتوتك اللاول فيه ونقليها ينقل حاك الجنات دوالي كلا نتلو متوتا ونتلو فالا دو فيه والكبه وجوكا بكم بنلال عليه الصلاة والسلام النجو من الليل وانده إنك لعلى صراط مستقيم أم محمد عليه الصلاة والسلام هذا اللاول قلتوتك فيه ونقل وي وندي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أنهدا إفونا إلاول قل توتك اللاول فيونغل إذن كلا نتلو يوتر دباو مأبكم بن الله عليه الصلاة والسلام وناتا ينقل الله بيجدون كم بشيخهم بأرتني في جنة نقول إنكو يودركم اليوم الآخر بماكي وأن الساعة كانكو نتلو وفي بكالي كبرن مكو دنقل مكو wowla ɗum tere ɗen girrito wonde as-sa'a dargal ngal atiyatun ko arengal la rayba fiha sikke ala e makka radio meɗen tabaraka wa ta'ala ngal ɗon nyallal o jonni ngal inde ɗe tawata ko hollayde wonde la mahalata ko be kangal dargal ngal ara no jeyayɗen inde alwaqi'a Allah azza wa jalla samma dhalika al-yawmi bilwaqi'a karmo koɓɓen ɓe maki li annahu سيقع لا محالة وسبب تود فلت ونيال الغل توتا كلاتو تونغال فيري على بينغال لا نجي ايدن عند الحاقة ما تسمي اليوم بالحاقة لتحقق كونه ووقوعه يالا غال كونغال ويرا الحاقة كسبو حقن غول اتبتغول e gongugol latagol kanyum yalla ko nyallal ngal tawata ko arengal la rayba fiha sitte ala e maggal yo meden tabaraka wa ta'ala himo tabintini ɗum neɗɗo on ko be o hoolo ɗum ɗon o gomɗina wa anna allaha wonde allahu tabaraka wa ta'ala yab'athu o immintinoyay man yamutu ɓemɓe tawata ko wonɓe e mayde allahu jalla wa ala o immintinoyay kala ko mari wonki foti ko malaikajo ma ko ɓi adama walla ko jinnaaru ma ɗum ko mummunte on ɗiɗo fof o immintinoyay kanko Allah azza wa jalla mummunteji ɗin o feƴƴina yottondiral ngal hakkunde mummunteji ɗin summa yeeso ɗum kanko tabaraka wa taala o watta ɗi mbulla hande kadi lutta ñaaweteɓɓen ko ɓiɓɓe adama ɓen kañum ma e jinnaji ɗin ɓen ɗon kadi ñaaweɓe hasbe goto kala e maɓɓe jonnite joddi golleji muɗum ɗin o wernoye ka werde nde o handi e muɗum ماكي كما بدأهم ونكنكو الله تبارك وتعالى وفؤر بنون كم بتغورن يعودونك وننبر الترويتو كد أيضا لو كتبين تنقل وند الله عز وجل وإن من تني ليدو ميد لأنه أنكو بيئو في بدن الجمال تبارك وتعالى أبنجنني لني آيه هيول الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا كانكم الله عز وجل وتجيء إمرد إنديدو ليدي هاتر بتغوغا سي إماي كد ورطي إن إندر ميري يسولون سي درغان غالداري كانكم الله عز وجل أو يلتنا إن إميري كانكم الله ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ko e ndi woni ko men tagi asli mongo woni baabe mon adama si o maayi kadi ko e mayri woni ko men nattata on si dargal ngal darike kadi ko e mayri woni ko men yaltinta o wi aya go fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun o wi ko e ndi woni ko wuroton ko e mayri woni ko maayoton si o maayi surre ɗon e mayri yeeso ɗum yaltinoye ɗon kadi e mayri on ɗo jom meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en ɗum وننون كنكم الله تبارك وتعالى وي وند ثم السبيل يسره ثم إذا أماته فأقبر ثم إذا شاء
ansharahu kanko tabaraka wa ta'ala o yaltini neɗɗanke on e nder teegediro makko on o newnanimo laawol kanko allahu azza wa jalla o wurna neɗɗo o yeru dumunne ko happanimo ko yeeso ɗum o waramo si o wari neɗɗo on kadi o surramo si kanko neɗɗanke on allahu azza wa jalla surrimo yeeso ɗum si o muuyoyi ɗum woni si dargal ngal hewti on saati o immintina kañum oɗo neɗɗanke bal kanko allahu tabaraka wa ta'ala e aya goo kadi waɗi tasrihi ɗum ka suratul baqara o wi kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un eɗo fof ko aya e aya goo kanko allahu azza wa jalla o wi aynama takunu ya'ti bikum allahu jami'an inna allaha ala kulli shay'in qadir ya suratul kahfi o wi wa hasharnahum falam nughadir minhum ahadan min addeɓe ɓe fuu maɓɓe min accata hay e gooto idan wa anna allaha yab'athu man yamut wati jomin ne wi wa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida o wi tagugol on kañum ma e immintingol on ɗum wa'anamo kanko allah azza wa jalla on dendangal mum sina wonki wooti tagugol mon on fof no wani mo wa tagugol wonki wooti ko wona noon kadi immintingol on fof mon no wani mo wa immintingol wonki wooti wal nokkugo o holli en wonde kanko tabaraka wa ta'ala immintingol engol ko ɗum ɗon ɓurani mon newade edi hay tagugol engol idan neɗɗo on ko be o fiɓa ɗum ɗo o taɓintina ɗum jon noon si tawi no wowlede fi al imanu bil yawmi al akhir karmokoɓe ɓen ɓe maaki wonde ko wiyete al imanu bil yawmi al akhir ko gomɗingol yani al imanu bi kulli ma yakunu bi jami'i ma yakunu ba'da al mawti ila yawmi al qiyama ko gomɗingol kala ko watta gila ɓaawo mayde nden si neɗɗo on maayi gila ɗon ha nyalande dargal ha o naatoya aljanna walla o naatoya yiide ko kala ko watta ɗon kon ko ɗum ɗo woni ko innete gomɗingol ɗum ɗo woni ko innete al imanu bil yawmi al akhir idan no naati ɗon o yondire fiyake al hayatul barzakhiya o naati ɗon noon joni e fiyake ko wiyete kon ngal ɗo nyallal dargal e kala ko woni e nder magga wa anna allaha subhanahu wa ta'ala o gomɗina kadi wonde allahu seniɗo towuno on ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وسؤالي بيدو جيابه مكو بتواتكو جيابه قمدين ببن مؤيريجي دي جيابه مكو قمدين ببن بندون سيبه قولي قولل كانكو الله عز وجل وسوينغل الحسنة بعشر أمثالها الله بمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وبي كلا نتو أردو مؤيري ووتر pet تايكو قمدين دو أردي مايري o yoɓete ko fandi wo yerumayre laaɓiji sappo yerumayre laaɓiji sappo oɗo waɗi so jonni en misal ɓe ɗo yimɓe ɓe tata yunfiquna fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata jomi meɗen tabaraka wa ta'ala jonni en misal sadaka maɓɓe on ko ka masali habbatin ambatat sab'a سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وفي مثال صدق مأمي أن كانك تبارك وتعالى تسوق اللندن ويوانا مثال أبدر ووتر لتوات لأكام إليه لفني كير أبدر ليالتني تلو يجئي توانو سلندو كلا سلندو نماري جبتين دري jalɓi jeɗɗi gabbe temedere saldu kala ɗum ko gabbe jeluno gabbe temeɗɗe jeɗɗi ayi alal aqal neɗɗo gomɗinɗo si golli gollal moƴƴal si ngal jaɓama o sowante ngal laaɓiji sappo woɓɓe goo allahu subhanahu wa ta'ala no so'ana ɓe ila 70 ha capanɗe jeɗɗi woɓɓe goo ila 700 o so'ana ɓe ha e temeɗɗe jeɗɗi wa ila ad'afin kathira wallahu yudaifu liman yasha kanko allahu azza wa jalla himo sowana kala mo o faala sowande yergo o faala o ittiri laɓɓingol neɗɗanke o wonande mo kanko allahu azza wa jalla e gollugol golle ɗen haa ɗe yeɗɗa ko ittiri ɗum ɗo woni kanko allahu azza wa jalla ko o seyranta jiyaɗo on golle ɗe eɗan neɗɗo on o gomɗina e ɗum ɗo si gomɗinɗo golli gollal gootal o yoɓataake gootal alal aqal si o golli
si tawi o anni gollugol o heɓali feere gollugol o windante gollal goto o annike gollugol gollal moƴƴal ngal o heɓali feere gollugol ngal o windante gollal gotal on hardi noon ko hadis ibni abbas amma si tawi o golli gollal ngal kan alal aqal o windante ngal laaɓiji sappo koɗum waɗi neɗɗo on si o hoori ñallal o kontite o hoori balɗe sappo ɗum so waɗi sinelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ka hadis ka ɓe rerɗini en ɗon fi horugol juldandu ɓe maaki man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwalin kana ka siyami addahar kala horuɗo suumaye o jokkintini ɗon balɗe 6 ka juldandu wahay wasi tawi hawri ko korka hitande nden ko balɗe 350 ma 365 perlen ɗo woni ko dogata yo noon neɗɗanke on si tawi hawri kanko neɗɗo on o hoori balɗe 30 misal balɗe 30 si tawi ɗum sowama laaɓiji sappo ko balɗe 300 o watti 6 juldandu 6 si sowama laaɓiji sappo ko jelu 6 woni 350 alhasanatu bi ashri amsalih ko wana ɗon kanko neɗɗanke on si o jangi harfan fi kitabillahi falahu hasanatun kamila walhasanatu bi ashri amsaliha kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu so jangi harfu goto ka qur'an o windante kanko neɗɗanke on moƴƴere timmude ɓe maki moƴƴere wotere nden ko fanɗi wota ko baraji sappo non soyete laaɓiji sappo wa nafsu shay ko waɗɗinano e hoore meɗen juulugol fil yawmi wal layla ko waktuji 50 Allah azza wa jalla ɗuyti ha o acci waktuji 5 kono ko ɗuyti kon kaka limore golle ɗen amma ka baraji o ɗuytali sa juuli subaha goto a windante baraji subakaje 10 sa juuli fana goto wana non sa juuli alansara goto wana non alal aqal ɗum ɗo neɗɗo on ko yo gomɗin ɗum ɗo o hoolo ɗum ɗo noon no yurmi si tawi neɗɗo yehi yawmal qiyamati tawi golle makko moƴƴe goote pet ko fanɗi wode soyete laaɓiji 10 amma si ko bone gooto o golli ko bone gooto wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha allahu wi mo ardi e bone so wantake de ko yiru on bone ɗon o yoɓete so ardi e moƴƴere falahu ashru amsaliha si tawi hawri ko sowatake kon ɗum ɗo wawi foolude ko soyete ko manamum si gotum fooli 10 haray neɗɗo on waɗi piiji 2 go'o moƴƴi makko ɗin fanɗi 2 on bonɗi makko ɗin duuɗi si gotum pet wawi foolude ko fanɗi wo 10 haray piiji ɗin ta waɗi neɗɗo si yehi ha Allah azza wa jalla naɗi goɗɗo yiite jahannama ko pellet toñi ala e mum ɓe maki wa safaha lahum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yaforani ɓe kadi o muñorani ɓe bittawbati tuubu biyo an kaba'iri sayyi'at ɗiɗo ɗi tawata ko bakkatuji mawɗi ɗin wa ghafara lahum o yafani ɓe as-sagha'ira yani o surri kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o hefani ɓe ɗiɗo to soki o surriri ɗum bijitinaɓel kaba'ir ɗo kamɓe sheikhun ko honɗum ɓe faala en ɓangina koyen faamu wonde kaba'iru dhunub la tukaffaru illa bittawba wa amma as-sagha'ir tukaffiruha alhasanat bakkatuji mawɗi ɗin ko neɓuɗa gollude golleji moƴƴi ɗum ɗon hefataɗi ko tuubu wiye hefata bakkatuji mawɗi ɗin la budda laha bittawba o be on tigi tuuba si Allah tabaraka wa ta'ala yaafomon ara noon neɗɗo wona o tuubali few aroya yawmal qiyama Allah azza wa jalla yaafomo ko noon ko tahta mashi'atillah ko ɓanginangol en tun wonde golle ma moƴƴe heefata to bakkatuji ma mawɗi ɗum ɗon ko ya tuubu ruttoɗa ka Allah no aroya noon ɗawa yaroyde yawmal qiyamati madama anta tahta mashi'atihi kanko Allah azza wa jalla yaghfir laka o yaafanoma ɗum ɗon no wawi wonde
amma ɗiɗo bakkatuji ɗi tawata ko tosoki ɗin goo tububuye no heefadi wa nafsu shay'in golleji moƴƴiɗin kadi e hoore muɗum no heefadi wasi jomi men wi'i in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'at o wi si tawi hawri on woɗɗitike bakkatuji mawɗi ɗi tawata ko ɗi haɗa ɗon ɗin menen kadi min heefanay on bakkatuji moɗon to soki min heefanay on bakkatuji mon to soki nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli en wonde hakkunde bima'ana ramadanun ila ramadan kañum ma hono wiyete jumu'atun ila jumu'a kañum ma e salawatul khamsa ɓe matan e wonde ko mukaffiratun lima baynahunna idha jtunibati alkaba'ir hakkunde suumaye e suumaye neɗɗo hori suumaye hagasi o moƴƴini golle makko ɗe ɗon e suumaye hikkoyowo ɗon on kanko neɗɗo on bakkatu to soko ko waɗɗo wo sharti somo woɗɗiti mawɗi ɗin bakkatuji to soki ɗin allahu yaafata ko wona noon hakkunde juma e juma si o juuli juma o moƴƴini golle makko ɗe nden ñanden kono ko wona noon hakkunde waktuji ɗin kadi joyi hakkunde fana e alansara e futuro e geeƴe e subaha e fana ko wonani wasinelaɗo o maaki alayhi salatu wassalam ko hadisa abu dhar ɓe maaki wonde ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha jomi mi wi inna alhasanati yudhibna sayyi'at o wi ɗiɗo moƴƴi golleji moƴƴiɗin ɗi ittay ɗiɗo bakkatuji to suufi ɓe maki wa ja'ala kanko allahu waɗi man lam yatub kala on mo tubali min alkaba'iri immorde e ɗiɗo bakkatuji mawɗi sa'iran ko o wontoyowo ila mashi'atihi kaley muyango makko kanko allah azza wa jalla yani ɗo kala tubuɗo bakkatu makko on ko mawni wo ko o mawni si o tuubi o laɓɓini kanko neɗɗon shartiji tububiye ɗin tabiti allah azza wa jalla yafanto ɗon ko fodore immorde ka makko kanko allah ya ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum kullu asa min allahi tabaraka wa ta'ala ibn abbas ɓe mati ko waati imam alhasan albasri ɓe maki kullu asa min allahi azza wa jalla wa'ad inna allaha la yukhlifu almi'at idan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an o wi qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an waɗi kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala ɓawo jantike fi ɓeeɗo ɓe tawata ko yimɓe waɗuɓe bakkatuji mawɗi jiyaɗi ɗin e min akbari alkaba'ir o wi walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ɗum ɗo ko shirkum billah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi ɗum ɗo kadi ko kabiratun min akbari alkaba'ir o wi wala yaznun ɗo kadi ko wana noon kabiratun min akbari alkaba'ir o wi wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'afu lahu al'adabu yawma alqiyamati wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu allahu sayyi'atihim hasanat idan ɗum ɗo ko hollugol e wonde neɗɗo on bakkatuji maɓɓe koɗi mawni yo koɗi mawni si tawi o tuubi o laɓɓini allah azza wa jalla yatubu alayhi kala tuubuɗo man taba allahu alayhi joni noon si tawi neɗɗo on o tuubali himo wondi e bakkatuji mawɗi ɗin o maayi tawi na yalti nayɗi ɗin ka islam si o aroyi kanko neɗɗo on yasiru ila mashi'atillahi jalla wa ala o woni e ley muyango allahu ngol insha'a azabahu wa insha'a ghafara lah e addi dalil mum inna allaha allahu on la yaghfiru o yaafota ko an yushraka bih
nde o kafidete kanko tabaraka wa taala shirku mawɗo neɗɗo on mayda e muɗum yafata ko on ɗon amma si on tigi maydali e muɗum on tigi tuubi laɓɓini wonki muɗum kin tawi ki nangaka yani chartiji tububi e ɗin timmi e makko allahu yafata kono si o maydi e muɗum allahu yafata wa yahfiru himo yaafo ma duna dhalika konko tawata hewta shirku mawɗo on manamum konko tawata yaltinta islam liman yasha wonande kala mo o muuyi yafanata holli wonde neɗɗo si ardi e kaba'ir yandanɗa hoore maɗa la tukaffir ɗin ɗon kaba'iruji neɗɗo on si ardi e majji yakunu tahta mashi'atillah inchallahu ghafara lahu wa inchaa azabahu ɗum ɗo ko aqidatu ahli sunnati wal jamaa o waɗi no yurmi tuma nanɗa suufijo no daroɗo innama ko malikiyankejo rafi makko no yurmi ko si ɓe jannima arrisala fo sa famata e ɗum par ce que ko zahiron tum ɓe firantama fus si ɓe ari ɗo ɓe natantama yugol maɗɗo ko ni ma ɗo ko ni no woodi fiɓuɓe si goɗɗo waɗi bakkatu mawɗo o maydi e mum o luttoya yiite jahannama kamɓe ɓe addantama e tele ko pellete hiɗen andi oɗo mas'ala mo ɓe janti ɗo ko mas'ala mo tata ko mawɗo mas'ala mo tata ko o miisa bayna ahli sunnati wal jama'ati wal ghulat وكذلك بينهم وبين الجفات الغلاة خوارج كانوا معتزلة سي خوارج معتزلة بي كلا وإيدو بكاتو مولو هاي ستينا بكاتو جي مولد إنين دارو لندين تايكو دين دون شريع أو ويدي يلتنا إسلام كم بكاتو مولو كبكاتو مولو سي أوائي كدون دون أيالتايك إسلام فيو خوارج معتزلة نفتيل pelurri on to kawariji wi on to jona e kefere mu'tazila wi o hewta de ka kefera kon no yalti ka islam amma kala khara be fotti si o mayo to bale o lutta yite jahannam kurji akambe be neɗɗo yo wi'utun la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yewon tun ka dengal woɓɓe maɓɓe wi yewon tun ka ɓernde woɓɓe maɓɓe wi wonde yo wonu ka ɗengal e ka ɓernde lanni amma ko lutti kon ka kene hay sonti sujjani sana muro yaltata islam e muskila on ko yoni ɗum ɗo ko tana molanaɗo amma ahli sunnati wal jamaa kamɓe ɓe holli bakkatuji mawɗiɗin ko ɗiɗi ko yaltinayɗi islamu eɗi yaltinta yaltinayɗi islamu ɗin na mujarradu waɗɗagol neɗɗo on tun kadi yaltintamo islam kanko neɗɗo on si tawi hawri o waɗɗike ɗin bakkatuji mawɗi ɗon no woodi laawi reweteɗi taw o wiyete kon iqamatul hujja o woodi ko wiyete bawabitu takfir no woodi ko wiyete shurutu takfir no woodi ko wiyete mawani'u takfir ahli sunna kamɓe hiɓe sendidiri bayna takfir almutlaq e takfir almuayyan mana takfiru almutlaq ko ɗum wiyete takfiru annaw innugol man faala kada fa huwa kafir من قال كذا فهو كافر من اعتقد كذا فهو كافر دون ويته تكفير المطلق دون هلالي وند كلا وقدو هاريو يي دون ويته تكفير المعين الناس نفهمها دون ويته كلا وقدو هو نكاري فهو كافر goddo go ara wada tawa la yakfuru ngono sendi hakkunde ahli sunnati wal jamaa e ɓeeɗo ɓe tata ko at-takfiriyun هناك التكفير المطلق وهناك التكفير المعين وهناك كوية التكفير المطلق انكرمكو بيقو كوية التكفير النوع قالوا شيخ الألباني بما كي نحن نحكم على الجماعات ما لا نحكم على الأفراد أهل السنة والجماعة بهاي ودي فد كارير مثلا الفرقة التجانية كفرقة كافرة مشركة بالله عز وجل حكموا على الفرقة بعقائدها وعقيدة فدن بنياير فدن كنو ليس كل من انتسب إلى التجانية يكفر ناكل دم بتيدو كتجانيا كاكو هفرين قلنا تكفير النوع تكفير المطلق أما سأري مأبي أفرادا بسرطة ما بدور كسين ودي مأبي بتاتا عقيدة جيقونو كنتو هاي في بعد وي مأبي نودي دو ألام نطبع إنا كنو ينو صلاة الفاتحة قرآن no fota laaɓi guluji jeego ɓenete ko fenande julɗo fiɓataɗo ɗo waɗi wolane ɗum aɗum sarahata
sa wi ɓe tele no wowle degoy kamonto ɓe na kala wolduno fene sa yi alande ke hoɓɓe maɓɓe ni ene hiɗon fiɗi wonde salatul fatihi ko kalamullah parce que hoɓɓe ko ɗum fiɗi wono umarul fuuti ko ɗum o windi karimahu hizbi rrahimi makko ala nuhuri hizbi rrajim o wi wonde no jeeya e chartiji a heɓu baraji ko wi'a kon e salatul fati an ta'taqida annaha kalamullah ko laawol peewal e ɓantal sa wonni ɗum hoɓɓe goo ɓe nari ko fenade no arale ko kamɓe on idan ko ñaawete kon e hoore fedde nden e ko ñaawete ko ley leɗɗe naatu masalan joni ndaare moƴƴe si innama ahli sunnati wal jamaa kala ka fi ahli sunna wowlete ko ko moƴƴi tu wolte ta on est ce que afradol ley toon fof ko no woni ala sunnayankoɓe ɓe tata ɓe jarri borte ɓe yana e zina no woti ala sunnayankoɓe ɓe tata ɓe jarri borte wujjugol no woti kono est ce que ɗum noon no jeeya e jikkuji ahli sunnati wal jamaa jeeyaka idan alqawlu ala aljamaat walqawlu ala al afrad ko qawlani yahtalifani famike ahli sunna kamɓe no woodi kabair mukaffira no woodi kabair gayru mukaffira ɗo noon no jeeya e deftere nde tawata ko deftere wallitontonde jannganakujo moƴƴa fi faamugol ko yowodiri e dawabiti takfir deftere nde ɓeɗo cheikh mouhammad oumar bas mulɓe waɗi nde kaɓe sharhi ɗum nawaqid al islami ɓe hikki ɓaawo ɗon dawabiti takfir risala fiida jiddan li talibil ilm andi toon piiji buy toɓɓe buy e neɗɗo on ndaarata sa ndaariɓe a watta ile heferɗingo ko wona noon cheikh raslani e hoore muɗum ɓe mar deftere no wiye takfirul muayyan ɓen no ngati sa ndaariɓe a andi honɗo yewondire fi takfirul muayyan kamɓe ahli sunna ɓe janti kadi bakkatuji ɗi tata ɗin ɗon ko mawɗi kono ɗi yaltinta islam mawɗi yaltineɗi islamu ɗin si neɗɗo on surutu takfir timmi e makko mawani o dirti o heferɗinte amma si ɗum ɗon waɗali o heferɗintata joni noon mawɗi ɗi yaltinta islamu ɗin neɗɗo on si yani e majji ɗoyemo ko mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi ma ɓeynamo mu'minun naqisol iman ɓe yaltinirtamo islam sifat kanke o tagita wannon kamɓe hawariji e hoore maɓɓe yukaffiruna anfusahum ɓe ferɗina e hoore maɓɓe ɓe wata yide kamɓe ɓe fenata ɓe wata ɗo haale ɓe wi kala fenɗo yalti islam ɓe wata inde ɓe fenata ɓe wata inde ha ande ɓe ñowali goɗɗo ɓe wata ɗo ko wona ɗiɗo e bakkatuji mawɗi amma neɗɗo on si o maydi noon e ɗin bakkatuji mawɗi ɗon o aroy yawma alqiyama madama na ko yaltini islam ko ahli sunna ɓe wi kanko wonoye tahta machiatillah si allahu muuyi yafantomo si o muuyi kadi o letta mo yeru ko bonni ko o yaltina mo naɗoyamo aljanna ɓe maki waman aqabahu llahu binaari kala mo allahu on lettiri ɗum yiite makko ngen e ɓen ɓe tawata ko maayiduɓe e ɗiɗo bakkatuji ɗi tawata ko bakkatuji mawɗi ɗi yaltina islamu ɗin ɓe maki akhrajahu kanko allahu o yaltinay on ɗon neɗɗo min ha immorde ka nder yiite ton o yaltiniramo bi imanihi sabu gomɗinal ko on neɗɗo marno andin ɗo ko hollugol ɗin wonde wana finde hawariji few wana finde mu'tazila wi'ugol kala natuɗo yiite ko ton woni luttude e maki wonde kala mo allahu lettiri yiite muɗum ngen simo wondi e gomɗinal allah azza wa jalla yaltiniroyemo sabu gomɗinal ngal fa adhalahu bihi jannata o nadiramo sabu gomɗinal makko ngal ka aljanna dalil on faman yamal mithqala dharratin hayran yarahu kala golluɗo gollal moƴƴal haysi ko yeru abbere zarra madama ko gomɗinɗo o yoyi e joddi ɗum yon noon si o lutti yiite tun hara o yi joddi ɗum o yaali jom meɗen tabaraka wa taala o yoyay wonde akhriju min annari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al iman yaltine ka nder aljanna kala mo tata yeru gabbu zarra imanu no ka ɓernde makko ɓe maki wa yukhriju minha kanko allahu tabaraka wa taala o yaltiniray kadi ka nder yiite ton
ويخرج منها كنك الله عز وجل ويلتن يكالريت ويلتن ريتون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تفور نلانو عليه الصلاة والسلام من شفع له قال نلانو عليه الصلاة والسلام بتفني من أهل الكبائر دي إمر بإبادو يمب بتواتك يمب بكتو جمول دي يلتنا كإسلام من أمته أمكت مكان يدون وفيها كتاب تنقل كو يتيكون الشفاعة ونغضو الشفاعة كو أنو دين ون الله تبارك وتعالى هم تبنتني قط يمود مريد قط يمود إنما الشفاعة معنى مود لغة كو التوسط للغير بجنب منفعة لغة كو يتي الشفاعة كو كلمة متاتة مشتقة من الشفع الشفع كو ضد الوتر أنا أودو شفع وضد الوتر كل يتيك فوجتي وبين تكون فرنسي فير يعني فير امبير فيرون كو شفع امبير كو وتر يونو سينا ما شفع كو كالا كو فوجتي إيدي ناي جيغو جيتاتي سينا ما وتر كو كالا كو فوجي جو تاتي جوي جي جينا ونان ديمو يونو الشفاعة شرعا ولا اصطلاحا معنى مولك التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة ودوني تنبت نقول قطق ونام في دنيا نقول ملرة في وقتنا ما فوق نقول منافور ودوني كي شفاعة وانا كأدنا رأس قطق هذه مشكلة كلامه تبي مثلا هموتونيا أي أتنبت نكمو فيه هتو حقه وما كفن كريبنا كشفاعة ما ننتوني فوادي هوري مكو ننتيو رجيركي هوري مكو كرم بنت شفاعة يونولو نوري شفاعة متاتك ومنفية نوري شفاعة متاتك ومثبتة الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله جل وعلا كلا تقوري دائران دكونا الله عز وجل من كل منفية إذا كون بي ترطو ملايكات من تفنوي يوم القيامة ماكو بترطو نلات بي تفنوي يوم القيامة mako be haldi tay cernabe mabbe be humo e bendo wonde ben tefano e yawmal qiyamah mako be rewata sanamuji mabbe fiye bin tefano e yawmal qiyamah dido teforeji fop ko teforeji di tata ko di manfiya dido jom menen tabaraka wa ta'ala wa wi wonde la yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a bima'na wonki kinki jabantake sottari nafataki kadi tefore ne nyanne ay kala tefore nde tawata ko tefore dabbirande ko na Allah azza wa jalla ndina ko itande nyane bande la to tak الشفاعة كلها لله قل لله الشفاعة جميعا الله بما كان بيتفور من فوق الله دي يونون الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تبارك وتعالى وندن تفور دبرتي الله عز وجل تفو يك من نلول يومين تبارك وتعالى هم ودني ملائكة من تفور مودني نلابه بن ينبا بن تفوجي وانا نهم ودني يوغا e mojjube ben kane tefoje bal kanko Allah azza wa jalla tigi yatafaddalu bi unasin min ahli an-nar fayukhrijuhum bi rahmatihi ila al-janna yono edo fokko tefoye malaika ben tefoye nela ben tefoye annaba ben tefoye ko wana non yoga e gomdimbe go kadi Allah azza wa jalla teddiniraade tefore yonon tefore jidi no firti ودي تفوريجي دي توتا دين كودي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أرانون دونكو الشفاعة العظمى تفوري مولى مولانا لأدتين لوالي يوم القيامة دواني جيجي يقول الله عز وجل يوارونيا وحكو لتغوري لأن قصتهم انت اللي كمرو مرارا تبيي مبنجي بيك آدم بأريك نوح بأريك إبراهيم بأريك موسى بأريك عيسى تدو فوق بengantinoto be aro yanon kanelado alayhi salatu wassalam nelano maka ana laha on sati be seno kali arshi Allah azza wa jalla yasujjana onko Allah tabaaraka wa ta'ala ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa ko sati be jeja mu kanko Allah tabaaraka wa ta'ala be manta mo mantoreji itawata huwa laha ahlan yasudun Allah azza wa jalla o jabana be أونيا وحكو لتغورنا قلنا إن الشفاعة العظمى هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا ننكر الشفاعة لأهل الجنة أن يدخل الجنة
وأن يدخلوا الجنة قد شفاعة متاتة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه تتوي هوريين بالجنة بالطب بموبي كفية ويقول كالجنة جلا ينلا بأن بابه بياري كنلان عليه الصلاة والسلام بماكر نوني بماكي أنا أول من يشفع في الجنة وأنا أول من يقرأ باب الجنة بماكي كمي وني أرانو أتفان بلين من فينا تقول كالجنة كمي وانت أرانو إهون كقول بافل الجنة الحديث أنا تبني مالك وانتك صحيح مسلم بل حديث قوغا نطو إتاد ينسون لك مسلم بماكي آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك وشفاعة متوتة وخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء شفاعة متوتة وخاصة وننبه شفاعة مبودا نويتا أبو طالب اتفنوا يا مكانكو أبو طالب أن يكون أهون أهل النار عذابا في أولاتك كانكو بري يمبي يتنين فوق جاسو دي لكتي كنو يالتساك يتدي كانكو نمبري بفوق جاسو دي لكتي إذن تندو بأوكتي لنو أما لتدو دي هاي قوة هبتاك فنو كشفاعة جديتاتك خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ينو أما تفنغل yimɓe ɓe tatata ɓe min ahlil kaba'ir duwanoɓe yaade yiite fiyota ɓe yaw yiite ɗon na kamɓe turi wona futte innatuɓe yiite kadi fiyoɓe yaltine ka yiite ɗum kadi allah azza wa jalla no waɗani ɗum ɗon ko wonaɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu to ɗum ɓe maaki wa yukhriju minha kanko allahu o yaltinoyay bi shafa'ati nnabiyi sallllahu alayhi wa sallam sabu tefore nelaɗo alayhi salatu wassalam man shafa'a lah kala mo ɓe tefani ɗum min ahlil kaba'ir immorde e ɓe yimɓe bakkatuji mawɗi ɗi yaltina islam min ummatihi e mofte maɓɓe ne jon noon hiɗen anndi wonde ashafi huwa mukarramun bishafa'a yu'dhanu lahu qabla an yashfa'a walmushaffa'a lahu huwa binafsihi ko o neɗɗo mo tawata ko o mardiyun allahu tabaraka wa ta'ala ko radin anhu بالشفاعة يوم موي من ذا الذي يشفع إلا بإذنه إذن الشافع لا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى له قوتم سوسو تاتفويد دنيان من هرعون وننا وانا ننتفن تيدو انكدي كسي الله ولا نام متفورس تفو وسوسا متفن الله وي ولا يشفعون إلا لي من ارتضى اتفنوا يتاسي وانا كانك الله عز وجل او ولا ناتفورن وأن الله كانكو نيدون غومدينا كدي وند الله سبحانه كانكو سنيدون قد غومدي خلق الجنة أتجي الجنة فأعدها كانكو الله أمرني محبلني دار خلود جل لتل لأوليائه ونند بيدو مكو بيدو لفتي بمك أدنى وأكرمهم كانكو الله تبارك وتعالى وتدني ربك فيها كان الجنة بالنظر إلى وجهه الكريم ndarugol e yeeso makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala teddungo ngo ɓe ndaroyamo kanko allah jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi lilladina ahsanu lhusna wa ziyada nelaɗum alayhi salatu wassalam kafirugol ɗum ɓe holli e wonde aziyada ko annazaru ila wajhi llahi tabaraka wa ta'ala ɗum woni yimɓe aljanna ɓen ko ɓe ɓeydanoyte ko ndarugol yeeso makko ngon kanko allahu tabaraka wa ta'ala وننون كانكو الله جل وعلا وفي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي جيتش غوندن يندن أرو يتاكو دي جلبو دي سال توا جيتش دي نوراوني فين حره دي دارو دي جوني مجي تبارك وتعالى ابن عباس علي بن أبي طالب كان يما إمام الحسن البصري فيري دون وندكو دارو بليس ومكو كانكو الله جل وعلا وانا نمكن بنلانو صلى الله عليه وآله وسلم كما كان حديث جرير ابن عبد الله البجل كما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما أنا مفتي أنا قمدين بمن أيي الله تبارك وتعالى جومي مولون
ñalande darngal wonno wonɗo yiirude ni ndu lewru laylatal badri ñande 13 mayru walla 14 mayru ma 15 ñande ndu ɓuri jalbude goto kala daroto kam munta no rentinde wonɗo lagine no rentinde wonɗo sénégal no rentinde wonɗo europe no rentinde wonɗo asie e amérique fof no rentinde la to bamuna fe ru'yatihi hay goto ɗiƴodirta e oya fi yi'ugol lewru ndo kaga teggitotoɗo fi kaari no ɓurma juutude na dirnu hoore ma nde mi ndaara lewru idan gomɗinɓe ɓen ka ɓe hikki wo ka darngal ɓe yi'aymo kanko allah azza wa jalla ɓe yi'aymo ka darngal ɗon ثم بعد ذلك بيئيم كنكو الله تبارك وتعالى كنر الجنة أما بيدو هيفرابي كم بيئتام كنكو الله سبحانه وتعالى الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كم بيرنا جوني مأمنين أما المنافقون آفقين كرمكو بغوماكي وند نافقين بيئيم كنكو الله تبارك وتعالى كدرنغال دون يسودون بيرنيمو andi da'iman ɓe lettirte no ɓe wawno noon ka aduna ga yara nde wondeta ko ɓe gomɗinɓe nde wondeta ko ɓe naafiqiɓe nde wonde ɓe gomɗina nde wonde ɓe wona naafiqiɓe idan so ɓe aroyi yawma alqiyama allah azza wa jalla hollay ɓe hoore makko ɓe yiyamo yeeso ngon summa yeeso ɗum kanko tabaraka wa taala o taƴa kadi o wirnoɓe ta ɓe yiyatamo hande kadi ɓe maki wa hiya allati ko ɗum ɗo ko on aljanna woni on mo tawata ahbata minha mo allahu tippini immorde e muɗum on adama nabiyahu adama annabajo makko wa khalifatahu e lonto mo kanko allahu o lontini on kaleydi wona lonto makko on dey kanko allah allah azza wa jalla o ala lonto ko hoore leydi wa id qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan on ɗon khalifa karamo koɓe ahli sunnati wal jamaa ɓen ɓe maaki wonde na lonto makko kanko allah ko lontotoɗo jinnaji ɗi o raɗi ɗin ka hoore leydi asi ari ko jinnaji wonno ɓa noon ɗi yeddimo kanko allah o immini malaikaɓe raɗi kañum jinnaji ɗin goɗɗi yaari ka bahru goɗɗi yaari ka canɗi goɗɗi yaari ka ono wiyete ka pammeje ka burure joni noon o wi o tagay goɗɗo goo o lontina nokku kaɗin jinnaji wonno amma kanko ala lonto ko hoore leydi ɗo de la yahtaju ila khalifa amma oɗo khalifatahu damiru on ɗo ko faanda ko lonto mo o lontini ka leydi ila ardihi faade ka leydi makko bima sabaqa sabu konko yawti fi sabiqi ilmihi e ko aditi kon ɓe mana ko tawata gandal makko ngal no aditi wonno ɓe faala en ɓanginande wonde aljanna mo yimɓe ɓe naatoy tawn e muɗum yawmal qiyama yimɓe gomɗinɓe ɓen koye on adama wonno ɗum ɗo ko mahallu khilafin wa nisa'in bayna al ulama no wodi yawɓe wonde wona on ɗon aljanna ɓenni ko waɗi noon si innama ko on ɗon aljanna adama naatino e makko hawa naatino e makko haray awanani laaɗo alayhi salatu wassalamu atti naatude e makko o kadhalika si tawi yumma men hawa naatino e makko haray na moftenilaɗo alayhi salatu wassalam atti naatude e moftali ɗin fof ko atti ɓawo annaba ɓen kañum maynelaɗo non noon ɗum ɗo fiɓugol wonde ene ko on ɗon woni mo adama wonno e mugo walla na on ɗon ɗum ɗo e hoore muɗum ko hunde nde tawata al insanu la yudallalu bi hadihi l masala goto majjinirtake o masala so o fiɓi ɗum ɗon a wiyata o majji so o fiɓi ɗum ɗa a wiyata o majji wannon ɗum ɗo wona masala mo tata ko masala mo sharia on laɓɓini fiyake mum aya qur'ana arali tasrihan lidalika hadith arali tasrihan lidalika ɗum ɗo ko mahallu ijtihadin bayna al ulama wa khalaqa an-nara kanko allahu o tagi ngeɗo yiite fa a'addaha kanko jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o marani nge kange kadi dara khuludin o waɗi nge o hebli nge o waɗi nge galle ɗe tawata ko galle luttal liman kafara bih wonande kala o yedduɗomo wa alhada on tigi oñi fi ayatihi e ayeje makko ɗe wa kutubihi e defte makko ɗe wa rusulihi e nelaɓe makko ɓen wa ja'alahum kanko allahu o waɗi ɓen ɗum mahjubin ko ɓe yimɓe wirneteɓe an ru'yatihi e yi'ugol mo ngol kanko allah andi ɗum ɗo ko hollugol en da'iman wonde gomɗinɓe ɓen ɓen ɗo yi'oyemo kanko allahu tabaraka wa ta'ala amma hen feraɓɓen ɓe yi'itamo
ko waɗi imamu Shafi'i ɓe maaki no jiya e dalil ko hollata gomɗinɓe ɓe yi'oyemo riwugol makko yi'ugol mo ngol e ɓeeɗo yimɓe heeferaɓe. Si tawi no hawri pellet gomɗinɓe ɓe yi'oytanomo kanko Allah o riwatano e heeferaɓɓen to. Si tawi ko tagorne fof woni yi'oytanomo o innatano heeferaɓɓe wirnoytemo kanko Allah azza wa jalla. kono sa yowi kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun, ɗum ɗon ko lette ɗe o lettirtaɓe kamɓe. idan ɗum ɗon ngel lette ɗon hewtata gomɗinɓe men kamɓe ɓe wi'oyemo kanko Allah azza wa jalla. ma jahmiya en kañum e mu'tazila e ko nandi e maɓɓe ko ɓe wiyata ha hewti ɗiɗo feddeji ɗi tata ko feddeji majjuɗi wi'ugol maɓɓe wonde gomɗinɓe ɓe yi'oytamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. ɗo ko konguɗi ɗi tata ko majjuɗi eden hato jina yiltagal e majji ko non en jantinoke ɗum ka kalumatul i'tiqad wa nafsu shay en jantinoke ɗum ka yewtunoɗen fi miftah fi ilmi tawhid wa sunna e ko wona ɗe ɗo e defte ɗe tawata en jangino fi muɗum ka tawata mas'alatu ru'ya o ɓangina e muɗum ɗemaki summa yeso ɗum khatama risalata kanko Allahu o timminiri nelangal wanni darata e jertinande nden wannubuwata e annabanka kongum bi muhammad nabiyihi annabajo makko on sallallahu alayhi wa sallam faja'alahu kanko Allahu waɗi ɓe akhira almursalina sakkitoro nelaɓɓen fo bashiran ko ɓe weltinirayɓe ɓen gollayɓe ko moƴƴi natugol aljanna wa naziran ko ɓe jertinirayɓe ɓen gollayɓe ko boni natugol yiite wa da'iyan ko ɓe noddeɓe ila allahi faade ka allahu ɓe bi idnihi e dunga e makko wa sirajan ko ɓe pitilol muniran daygungol wa anzala alayhi kanko allahu o tippini e dow maɓɓe kitabahu lhakim deftere makko ñeñande laɓɓinande wa sharaha bihi kanko allahu on o yanyiri ɓe dinahu dina makko kan alqawima fewuka kam wa hada bihi o fewniri kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam yimɓe ɓen assirata almustaqima e lawol fewugol ngol wa anna sa'ata o gomɗina kadi wonde ngal ɗo dargal atiyatun ko araygal la rayba fiha sikki ala e maggal wa anna allaha wonde allahu yab'athu o immintinoye man yamutu ɓeeɗo mayeɓe kama bada'ahum wona o fuɗɗori ɓe non ya'uduna ko non ɓe ruttoroyta wa anna allaha subhanahu wa ta'ala wonde kanko allahu seniɗo towuɗo on ba'atha o so'ani li'ibadihi almu'minina ɓeeɗo ɓe tawata walla o so'ana ɓeeɗo ɓe tawata ko jiyaɓe makko gomɗinɓe ɓen alhasanati moƴƴereji ɗi wa safaha lahum bittawba kanko allahu o hafuraniri ɓe kadi sabu tubu biyon an kaba'iri sayyi'ati ɗiɗo bakkatuji mawɗi wa gafara lahum o hefrani ɓe kadi o surriri ɓe as-sagha'ira ɗiɗo bakkatuji to soki bijitinaɓe sabu woɗɗitagol maɓɓe alkaba'ir mawɗi ɗin wa ja'ala o waɗi man lam yatub kala on mo tubali min alkaba'iri immorde bakkatuji mawɗi ɗi yaltintaɗin to islam sa'iran ko o yahowo ila mashi'atihi faade e muyango makko mo inna allaha kanko allahu la yaghfiru o yafotako an yushraka bihi nde kafidete e makko neɗɗo on mayda e muɗum kono wa yaghfiru himo yaafo ma duna dhalika kala ko hewta ɗum ɗon shirku mawɗo on liman yasha'u wonande kala mo o muy yafanade wa man aqabahu allahu kala mo allahu on lettiri ɗum binarihi yiite makko ngen kanko allahu on akhrajahu o yaltinoyemo min haka nder yiite ton o yaltiniramo bi imanihi sabu gomɗinal neɗɗo on fa adkhalahu bihi o nadiramo sabu ngal ɗon gomɗinal jannatahu ka aljanna makko fo man ya'mal kala on golluɗo mithqala habbat zarratin yeru abbere zarra khayran moƴƴere yarahu kanko neɗɗon o yeenu wa yukhriju kanko allahu o yaltiniroya kadi min haka nder yiite ton bi shafa'ati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam tefore nelaɗon alayhi salatu wassalam man shafa'a lahu kala mo ɓe tefani kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu min ahli lkaba'ir immorde e ɓeɗo yimɓe bakkatuji mawɗi ɗi yaltinaka islam min ummatihi e mofte maɓɓe nen wa anna allaha subhanahu wonde kanko allahu seni ɗon qad gomɗi khalaqa aljannata o tagi aljanna on fa a'addaha o hebilimo o waɗimo dara khuludin galle luttal li awliyaihi wonande ɓeɗo waliyaɓe makko yiɓɓe makko wa akramahum o teddiniri ɓe kadi fiha ka nder aljanna ton bin nazari darugol ila wajhihi alkarimi faade e yeeso makko teddugol
وهي التي كوني الجنة متاتا أحبط منها الله تبني إمرد مكو آدم نبيه وخليفته إمؤلنتني إلى أرضه فادك ليد مكوله بما سبق سبكونك أرضي في سابق علمه إغاند المكواد تيغانغ وخلق كنك الله تبارك وتعالى أتجكدي النار يتنم فأعدها أهبلنغن نغوادين دار خلود قل لتل من كفر به ونندكال يددم وألحد أوني في آياته كآيات مكو وكتبه كدفت مكو ورسله إكان لعب مكو وجعلهم أودي بمحجوبين وبيرنو يتابع رؤيته أي قلمو كنكو الله عز وجل لا والكسل ولا والبي والإبانتال